tinggalan sesepuh Sukamulya Sekar ukir gambaring watu Bulan pisan terang pisan kaya kaca senajan ing lahir mungkin ning batin tetep ngakui senajan ning lahir mungkin alon-alon kaliwat tong bagian alon pas lakon jangar sutra malir paring dari wong ayusi wong ayu si jantung ati wong deno pantes disalak senajan tanpa nyanda warumah esuk nakir sore nakir sing ditakdir godong kelasa esuk mikir sore mikir sing dipikir masa bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah minangkane sing dihormati Bapak Haji Anwar Dewi sareng ibu Haji Darmini Bapak tuan rumah tangkal nyeman Utilang manuk paduri mencelok emek mencelok kayu dinding yen ora ireng diri awan bengi pengen sambil jangan dalam apa melitan wong urip awal pilih tanda sisik tega nyawang ora tega nundung hari wong demen kelingan bae kelingan si kenange maneh kelingan kenang cicike godhong juara tangkang go jamu campur melati wong sabar awak nemu lidi gawa mati ragan anggang ning banget ini ning batin tetep barengan makailing beng goreng ayu batu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemangku hajat yang kami hormati,